Zdravo dragi devojke, za današnji tutorial sam spremila ovu šminku. U pitanju su zlatne glamurozne oči i taman ruž. Koristila sam puno highlightera kako bi mi koža izgledala što blistavije i svežije. Također sam malo pojačala i konture. Nadam se da ćete uživati i da vam se dopada. A ako želite da naučite kako da se šminkate na ovaj način, nastavite da gledate video. Ten sam već uradila, kao što možete da vidite. Na kraju videa ću vam objasniti što sam sve koristila. Počet ću tako što ću staviti bazu na oči koja ima masne kapke, ovaj korak je neizostavan. Ja ću ovog puta koristiti Too Faced Shadow Insurance bazu i stavit ću je kao i do sada u malom sloju. Ponovo ću koristiti ovu Avant Pop paletu od NYX-a. Ovog puta prva boja koju ću koristiti je ova ovdje. Ona je mat naranđasta, to jest svetlo naranđasta. I uzet ću je Aurinom četkicom za blendanje senki. Ovo je šminka u kojoj nećemo koristiti puno boja, tako da je posljednja i ova tamnija nijans zapravo ova čokoladna brown koju smo koristili u prethodnom tutorialu. Nju ću naneti pufnastom četkicom za blendanje, samo što je ova dosta manja od prethodne. Obavezna stvar kod ove šminke je da dobro izblendate senke. Ja ću se vratiti na ovu prvu četkicu pufnastu i preći preko ivica kako bih se osigurala da su one dobro izblendane. S obzirom da ne želim da ova šminka na očima bude mnogo tamna, koristit ću NYX Pigment u broju LP21. Ovo je neka nijansa između zlatne i bronzane. Da bi se pigmenti dobro vidjeli i da bi bili u punoj boji i punom intenzitetu, koristit ću Sephorin Glitter Guard koji sam koristila i u prošlom tutorialu i četkicu od City Colora. Ovo je CCE07, ljosnata četkica. Ja se unapred izvinjavam ako čujete slučajno neku buku, majstori rade nešto u zgradi pored. Ovom esensovom četkicom ću naneti ovaj pigment. Prvo nanosimo bazu, odnosno Glitter Guard. Tanak sloj je potreban jer ovo čudo stvarno lepi, a zatim i pigment. Ponovo se vraćam na ovu pufnastu četkicu koja je manja, koju smo koristili za onu tamnu boju i prelazimo preko pregiba kako bismo dobro stopili ovaj pigment. Obavezno brišemo ako je nešto palo ispod. Desit će se s obzirom da su pigmenti veoma praškasti i meni obavezno padnu na podočnjake. Sada ću naneti maskaru u nekoliko slojeva na gornje trepavice i koristit ću ovu Classics 3D maskaru koja je inače moja omiljena maskara. Koristim je godinom i veoma sam zadovoljna efektima koje postiže. Ukoliko se umažete iznad linije trepavica kao što to ja obavezno uradim, sačekajte da se maskara prvo dobro osuši, a zatim uzmite štapić za uši i lagano skinite tu maskaricu. Sada ću van kamere naneti korektor na podočnjake i onda se vraćam da nastavimo. Sada ću na preciznu četkicu uzeti one dve boje iz pregiba i naneti ih na donji kapak. S tim što ću ovog puta osenčiti malo veću površinu donjeg kapka kako bi mi oči izgledale vizualno veće. Highlighter koji sam koristila na vrhovima obraza koristit ću u uglovima očiju. U pitanju je bio ovaj City Color Highlight
On se zove Intense Exposure Highlighting Powder. Stavit ću ga nekom preciznijom četkicom kako bih bolje kontrolisala gde i koliko stavljam. Sada ću naneti maskaru na donje trepavice i popunit ću obrve, ali ću to uraditi van kamere i onda se vraćam da zajedno našminkamo usne. Na predeo ispod očiju sam stavila Macul Corrector Pro Longwear u nijansi NC15. Obrve sam popunila Anastasia Beverly Hills olovkom u nijansi Taupe i sada ćemo naneti ruž. Ja sam ovdje odabrala 3 nijanse kao predlog. Ovo su dve Golden Rose olovčice, odnosno ruževi u olovkama. Ova crvena je u broju 09, odnosno 9, a ova ljubičasta tamna je u broju 3. Također sam uzela i NYX-ov tečni mat ruž, ovo je nijansa Copenhagen. Ona je veoma tamna u pakovanju, s tim što na mojim usnama ne izgleda tako tamno i ona mi se upravo tako i dopada, zato ću nju koristiti ovog puta. Crveni ruž bi također fantastično izgledao uz ove oči. Kao što sam na početku videa napomenula, sada ću vam reći koje sam to proizvode koristila na licu. Kao puder koristila sam Sephorin hidrirajući puder. Ovo je puder koji je inače namenjen za suvu i normalnu kožu. Moja je mešovita, ali ja ga ipak volim. Kao bronzer sam koristila Flor Marov puder u kamenu u nijansi 192. Konture sam malo pojačala NYX-ovim Taupe rumenilom. Kao rumenilo na jagodicama koristila sam ova dva Essence-ova rumenila. Jedno je u nijansi 40 Natural Beauty, a drugo je 90 Summer Dreaming. Ovo su inače moja omiljena rumenila. I kao highlighter na vrhovima obraza, nosu i vrlo malo na bradi, kao i iznad usne, koristila sam ovaj highlighter. Ovo je City Color Intense Exposure Highlighting Powder. Cijelo lice sam fiksirala Art Deco Fixing puderom, koji je u beličastoj providnoj nijansi i jako je lagan na koži. To je to za ovaj tutorial. Nadam se da vam se dopalo to što ste vidjeli i da ste uživale. Vidimo se u sljedećem tutorialu.